Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Obboleeyyan kiyya qaqqaalii kanneen idil addunyaarra jirtan hundi keeysanuu eegumsaa fi rahmanni rabbii bakkuma isin jirtan hundattuu isin bira haa jiraatu isiniin jechaa arraan tana seenaa ajaa'ibaa seenaa hedduu garaa nama nyaatu takkan qabadhee isiniif dhufe. Namicha Yahudaa warra Sooriyaa tokkootiitu ture. Yahudichi kunis osoo kitaaba dubbisaa jiru maqaa ergamaa Rabbii sallallahu alayhi wasallam kitaaba san keeysatti arge. Maqaa ergamaa Rabbii sallallahu alayhi wasallam kitaaba san keeysatti arkuun isa jibbisiisee maqaa rasuula Rabbii sallallahu alayhi wasallam kitaaba sanirraa haqe. Guyyaa lammaffaa deebi'ee yeroo kitaaba dubbisuuf banu maqaan rasuula keenyaa sallallahu alayhi wasallam bakkuma inni haqe sanitti deebi'ee isa eege. Ammas guyyaa lammaffaatis deebi'ee haqe. Guyyaa sadaffaatis deebi'ee yeroo laalu ammas maqaan ergamaa Rabbii achuma jira. San booda hedduu ajaa'iba itti taate wanni tun mallattoo nabiyyiin dhugaa ergamuu ta'uu hin oolu jechuun yaade maal godhuu akka qabu murteeysee ergamaa Rabbii barbaaduuf sallallahu alayhi wasallam osoo yeroo hin gubin rasuula keenya barbaaduuf imala isaa gara Madiinaa eegale. Erga yeroo dheertuuf bu'aa bahii hedduu keeysa baheen booda gara Madiinaatitti dhufe. Akkuma Madiinaa gaheen namni ijatti inni beeku tokkollee waan hin jirreef gaggaafachaa masgiida rasuulaa sallallahu alayhi wasallam maddii dhaqee dhaabbate. Yeroo san jaalalleen rasuulaa sallallahu alayhi wasallam Anas osoo karaa masgiidaa dhufaa jiru arkee akka rasuula bira isa geessu sallallahu alayhi wasallamii gaafate. Anasis osoo waan takka hin dubbatin namticha kana fuudhee gama masgiida rasuulaa sallallahu alayhi wasallam seene. Yeroo Anas yahudicha fuudhee gama masgiidaa seenu asaaboonni rasuulaa sallallahu alayhi wasallam kan masgiida keessa jiran hundinuu gaddaan liqinfamanii taa'aa turan. Yeroo kanatti bakka rasuuli sallallahu alayhi wasallam duraan taa'u san Abu Bakr radiyallahu anhu bakka bu'e bakka rasuulaa sallallahu alayhi wasallam taa'ee asaabotaaf daawaa godhaa osoo jiru namtichinis Abu Bakr yeroo asaabota dura taa'ee haasawa godhu kun rasuula Rabbii sallallahu alayhi wasallam ta'uu hin oolu jechuun itti dhiyaatanii akkana jedhaniin: yaa ergamaa Rabbii, ani kanin biyya tiyyarraa kee imala dheeraa deemaa dhufeef isin irratti salaamtaa qara'uufi jedhe. Yeroo kanatti asaabonni rasuulaa sallallahu alayhi wasallam kanneen masgiida keessa jiran hundinuu booyuu jalqaban. Yeroo asaabonni rasuulaa sallallahu alayhi wasallam bobooyan namtichi Yahudaa kunis dubbiin isa dhibdee ani keeysummaadha biyya fagoorraa hin dhufe akka itti Rabbi gabbarin hin beeku tarii waan hin taane dubbadheetin isin mufachiise usuun qaba ture maaliif bochan jechuun gaafate. Umaris radiyallahu anhu ati waan takka hin goone wayis hin balleeysine nis hin dogongorre garuu wanni nu bochise ergamaa Rabbii sallallahu alayhi wasallam erga addunyaa tanarraa deemanii torbaan gahee jira. Tanaaf hoggaa ati maqaa isaanii dhoytu onneen teenya akka haarawatti gaddaan liqinfamteeti boonye je'een. Namtichinis du'a ergamaa Rabbii sallallahu alayhi wasallam yeroo Umar irraa dhagahu gaddee boohee uffata ofirratti ciree waan tahu wallaale. Saniin booda erga xiqqoo turee tasgabbaaween booda yoo danda'ame waan takka naa godhaa waan takka akkanaa gootaniin barbaadaa jedhe. Umaris radiyallahu anhu maal barbaadda jedhanii ni gaafatan. Ani ergamaa Rabbii sallallahu alayhi wasallam ijaan arkuu baadhus uffatuma isaanii naa kannaa jechuun boohee kadhate. Umaris radiyallahu anhu kana godhuu kan dandeeysu Faaximaa intala rasuulaa qofa jedhe. Yeroo tana Aliyyis
Faaximaan yeroo tanatti nama tokko dubbisuu akka hin barbaanne itti hime. Haa ta'u malee asaaboonni rasuulaa hundinuu walitti qabamanii mana Faaximaa dhaquudhaan hulaa itti daddawan. Yeroo Faaximaan hulaa jalaa bantu waan dhufaniif hundaahuu itti himan. Faaximaanis Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam osoo hin du'in guyyaa muraasa dura wanta kanatti dhaamee ture jette. Nama gaarii hedduu na jaalatu kan biyya fagoorraa anaaf je'ee dhufu tokkootu gama mana kiyyaadhaa dhufa. Namni kun garuu ijaan nan argu. Kanaafuu yeroo inni dhufe hadiyyaa tana kannaan an isaaf kenne ta'uu itti himaatii imaamata kiyya bareedaa Jibrii bifa adda addaatiin dhawame san kannaaf. Maqaa kiyyaanis haalaan naaf keessummeessaa jechuun natti dhaamee ture jettee Faaximaan amaanaa ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam itti dhaame dubbatte. Saniin booda amaanaa ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam itti dhaame Yahudichaaf kennite. Namtichi Yahudaa kunis erga imaamata Rasuulaa Faaximarraa fudhateen booda mooruma isaa irratti maratee amanuu isaa ifaan ifatti erga ragaa baheen booda qabrii Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam bakki inni itti awwaalame agarsiisaa jedhe. Booda achumatti ruuhiin isaa baatee addunyaarraa godaane. فداك أبي وأمي فداك يا رسول الله مالي ونفسي ودمي فداك أبي وأمي يا رسول الله فداك مالي ودمي يا حبيب الله فداك أبي وأمي يا رسول الله فداك أبي وأمي يا حبيب الله. إيجا kabajamtootaa fi hordoftoota chaanaala keenyaa seenaa biraatiin hanga walitti deebinu chaanaala keenya share subscribe like gochuun nu jajjabeessaa jecha. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.